Di teraba burome ye iba semborlang renja iba sembe gani ke benta ban penya ye gani ke Jinglang i Dr. Ricky Singkan unoi kai hapo nehu iba lapan ai iba lapan ai ke Jingkren aga beningkok i barang khardut we ni gerang ba bela shong ba ubala pineso yeladi ubamhun banong ba ngala shong khai ya kam ngan shong no ayi ngan chuai jong ka seng FKGGP kibedan ringkat hangni bani phi baro ki bon ban snap ya gani ka jipin shai bijni ki perlok na kilat patai kubor ki ban sapin preng lam ya gani ka Jinglang bijni bagi paidbah kibedan kalengari kini oban tet ban snow tho khamba ya ka jing thu ka ba gani ka revolution ka don namda ka jat ben riu bijni Nakwa banai kublai ya iramba Shillong jong Shillong Mawkhar iramba arwan tareng haga jing shai ong bangani dan ringkat tengah ngai lagi dau ke bam laker im simlala dan ringkat bagi ngai kublai bagi lai ya kini galak ban prilen tila mini bagi dia orang perang ini ke Jinglang hari ke Jaka ngai kublai ya ki dorba Shillong ke per ke ai ke jing Krishan habang lelek bani kundu bani slot bagi ki dorba Shillong jong Shillong mulai pulun ina yat bhasha perang ban penkre ban pen snow thu i ki paidbah hendrai kalami no kani ka pandemic ngin haban sange no ki Jinglang paidbah nai kulei dorba Shillong jong ka jiao dorba jeo siap ki ba ai ki Jingkershan ki dorba Shillong jong ki Shillong opar Shillong mliem ki ba ai ki Jingkershan habang lei kendu ki dorba Shillong ki badan sekatan mairang Kibal ai ke Jingkershan ini, ki Shillong, ki Nodam Shillong, ki dorba Shillong, jonggawar jentia, ki banging lalik bani keduk, ki bala ong bangini ayam ke ketiga man ke ketiga diang, naik kulai ki hagani kapor, kabamenta, banging bagi jingi tui ki jingi kanang yad nang ni syakma, kani kalong tang ke jingi sedang ko ki paidbah bi jonga, naik kulai kerpangi ki baro ki samla, ki long kemi geramba, ki balawan kenang man singap, ye kani ke Jinglang. Hagani kapor kabamenta tia shwaba ngania shiflat panai ke Jingkren ke Jingpenshai na shukwa ban batai kiliat ya ke Jingmat badi ke Jingthu ke badan hagani ke lama ka bagi lai plai paidbah menta soba ban pakha bakan shai kani ke lama ka bagi plai menta ke sni ngin batai ya ke Jingmut ke jong kani ke lama kani ka kti ka bafi ka bakham hangni ka yeng nagamta ka jire nani ka ta revolution ka bangi ngam nangta kini ka dur ka bafi ka balong ka background ka bayeng na din jong ni ka kti kani ka dur jong ka jabi ka bapini ka jing shampang ninya ta ka jing shampang ka yeng namta ka jing shampang nangta kita ki jong ki bi hinyau tuli ki jong ka yeng ya ki hinyau trap Nangta kani ka lama ka rong sao ka yeng ya ka Jingshur ka rong blue jingum ka yeng ya ka Jinglang ka shampang bat ka Jinglang ka pale rong ni ka yeng ya ka Jingkhut ka Jingsur ka hok bat ka Jingsha bat kani ka banap ka mali ni ka banap shijong ka yeng ya ka Jingkiu shaprang jong ni ka revolution yada lagari hakipor ba kisni ki banwan nganget kanong gum ta de ni paidbah nangit himinjor berkata kabani ngibu kanong kumta bangila ban lek syaki paidbah ban penklan ya kani ke revolution koki paidbah bit ngampoi berkat bangin nang haban yang biang kumni hamni hagani ke Jaka kabang la Jing haki kasan ki arpo ki absan slem min shwa menbang dang long nongilam nani dan don lagi sing balang ngile jupenon kam ya kani ke Jaka ban penshai ki paidbah ngaken ma hauslem khat kendai spa kendai pusau hani kalalong ke Jinglang ke heba banyak yeng haga tu kapor banda ban persya ban penkeriano ya kata ke tamator lani kita ki besyang hantu ki baju pendik penjinjar ki paidbah ban haga tu kesni kaladan ke jinjar ke skosi kaladan ke firing kaladan ke jinga siap baru wayu kena maulai
aku kipat ba ngampoi perkat banganang hapan yang biang mentah begini keren ya kicing jong kecet menriu ko kipat ba lesi la bandan kibong badan ru kibanong kiban kento oh badan nang sang penki ulai ram ya kata ke clean politics ulai ram ya kata ke people's movement ulai ram ya kata ke political movement shano kita kipoi mereka semua ai mo iba syam borenja iba nak kenmau ban pen kenmau begini ki jingat linti ji kila don ni ki so hakata ke jingat linti ji kimnong ki jing penki kibanyo jing toy ban hakata ke por ngalong webli ban persyak ngalali jadu kuda ban pek dalani yang kata ke jingta habati utau marpo kendo uranium namar ni bakal ke sarkar jalan ni kalau kut jumut banti mereka semua aingo hadin ke jiwan pai na po jadu kuda ngila pelai paidbah ai kai ke bani syam namar nalali ringkat bat kibri kidan negelat bagi nagaliang kilat patai kubur kalau penong ya ke sarkar bukan aban sange ya kata nanta nila lektori di border kaleng-kaleng bangala badong haka por bagarong ai bani bagarong ya linda ke political movement kacing pendik lani kata kacing kacing di paidbah kibran sigi jaga kapur ka kamdura namar ngiyo mare banlet wadwat ka met batban ekren baka sarkar badailing baka jingiki ka jingiru baka sarkar kala shimkia kumno banlum banlang batban kata ka jifren ka batikna batkat sarkar asam kam Shillong ka balenai ko kipat ba nilong tangki emli kibamdan na ka sarkar ringila persyang kumbang ong ipi habanga ngawan hangi nani tu ipi nala pelong ke jingdoi ke bejur bau play un ai hangai utli ke basta bangan keren na pedeng jongpi nama adaptif lupa bagi dan pat menta kibra penap lupa daki shnia kumno banyo ban kli yu badan beradap kene ke jinglang ki shnia kibadat kisnya kita tahu hina udin ba dan kita jong tahu udin ba ban ngatip bagindan kita hukum kita ni naga jadre yo chungi kiban the pecah ya ni revolution dan kita pentip hanga badan kita sedang batai penting ya kata ke revolution hana ba numut kumno unbu yo paidbah aga jinge nama revolution hana ki ang bagade bi ka bor na kwa ban pen mau revolution kamat kadai ke jingle ke jingi ke baklan kaladon kata ke white revolution hari India the father of the white revolution Dr. Korean hakani ke India ubawan ra ke jingle kumno ban bu ya ke thong bangin peni ya ke dut ke bon hari India bangilaken ban penklan ya ke kamri masi hato kata kadai ke pama nama kata kau kamong ke badai ko kipat ba noi na galeng ko chunga ngala kucing mut wala na kita persya ban pynsgewthuh bagalai ni ban ben noi nalor kita di slogan di bagal perta para kasi sagawai ke banga ko ban pynsgewthuh kolong ai kinsyun maki yangi ngiti ngintre ban syun yaki namar kinong kido di stop chungi campaign ban shooting ni menta banyayang banyalam ni revolution narga thong ga jungi ga dei bek nagamta kalawai ki pateng batnam ta ga jet driu habang shang halabi ngara yat bondli ki jaga ngara pek ki jingong jawa jet driu ngajukli halabi marwai shimet hato kum ga jet driu phasi ni i shishamo ya ga jong ga jet driu hato kum ka jet driu ni chi shamo ga negeri ga i ke jungi la ni i bale ken ni sha ba ga jet driu ji ka long kum ne la ni i chi sha ga ri bale ken ni sha ba ga ri ga ji kan jot kan pay ba ka long kum ba ga long menta kan hier arsut i Dr. Ricky Sington menai la kren ngila dei ban tinjo san post nem ngila dei ban tinjo how do number one kata ka jingi la ka jong ka jela o kapen kan mau katnu kinong elam jingi haki po ki bemen shwa ki yeng persya bandano naga sarkar India
bangi di ban yono ialah ke jong ke jela dai tang namar ke tin dai namar ke sarkar asam hagi tu dipor kala temu ban pelong ya ke tin asmis kum ke official language yang ke jadri hagi tu ke por mim sekolah ban priang ya kata nak kata kata jon kam ban yono ialah ke jong ke jela bangin sin syarhi bangin pekhi bangin kentiuhi dan lari ya lari kala don kan kata ke jeki oh kila mi ki jiwai ini yang gitu por layak tu bagi don ki jiwai ki bawai balarwai ka on komensim ka ki ke jodot ka kene ke jodot nyamra shu ban si song hayeng ni ko bani mi maran bani mi surap bani sim benta nrengi im hati klor baki sni ki ba etan Kibangalai kala shempor kan shimpor, basai jisin kamen simji kan kende, sai jisin kamen simji kan kipat, nakan takai jet penriu. Barhabang asrak marway ketua jiwai, nak pusang halam marway. Kajiwai kepakumba sampau snem mensua, kalau pengki yang kamen sim juga jet penriu, nak semua kaktik yang haduk mentah, kaktik yang haduk mentah, hari ni kipor. Bagaimana syang maroi ngaslap gitu bikin tin ngaslap dia kata kasur kapen kende shisha tatu ke cirai mo kabakiong oh samla kasina rilum jangi penkre lajan kisi tang shirai kata ke cirai ngasau kalaktik ya ka jimut ke jimperkat Hendrai menda kibri yang pinsngap kita ke jiwa iri kila kalong penban ki jiwa election ban penjob you ko ki paidbah bi kini ken kilong ke tau bagi paidbah jmi kini ki smi menta kimda snow pertan kila do jing kerban ila sia knyum baro ni knyum ya ke jat ri ke jmi kadang ke jinga ben kadang ke jinga kerja keren tomat yang kejat riu kecil, lakalong haki Shillong di tahu, lakalong haka iakane, lakalong haki social media, ngi baka don kecil keren tomat yang lakajong kejat riu, oni pen yang kenteng lakalong kumta, ngi pen yang Shillong kasih bulong kumta, kenteng kasih kebak kumta, Shillong kasih ubaling kerang. Kani ke revolution ya dah lakari ka kuat ban kerpat na kabarit yang ikum ke jat meriu. Nila tipti kita ke jing telat ke jing ikum ke jat meriu. Ni tipti ba kadang kata ke jing telat jong di lawan kami kasih jing. Ni tipti ba kadang ke jing telat jong di lawan pa kasih haga jat meriu ke jing. Bangin siya beng kanung poiti seno. Dai nomor kata kadang ni kuaken ban kelipat ya ke jat meriu. Ladagi siapen ngelong tik kom pito pynlong armut tibaya syong wei syakadiang wei syakamon tibaya kaya dah ka keti ya wei pat uni wei kang dah keti ya wei tairu kang dah keti ya wei dia muja dia kang keti sibet kini klai keti baru sibet dia ladagi ni siapen ni siapa tang pramangi ngin nampoi shanu ku ki paidbah bat ki wei ki jat penriru ki ibha ya kata ke Shillong ke jingi ko ki paidbah dai namar kata kata oken ni kwa balingba ke ni ke revolution ngin taipat ya ke jat penriru larangi ang bagi taki kintai kasih jingi hagini ki si oh ke jalai bha kata ke shong khakle nginum syukran dom nginum syukran tomet lagi nginum tong ini perhat Kaikan kabangin le ban pynsgewthuh ban wat ya kadau balai begini ki kentai kasih ki kam man lani ki kam snowtuna ban ji ki weipat ki jat riu haka shong kha shong man ngin wat ken ya kadau ngin ti ken ya kadau tunrai ha kedan ke chong bauri shitang kasih ubaling krang uba sholok ralam ni sang buat uba pasa uba ralam ni sang ke khunrai nginum shuben shu nengin wat balai ken ke ega tau ka ba pynlong bangi ki Shillong ru ni le sting haka shong kha shong man ni kloi ke elok ni kloi ke petlok ngin wat ken pan nge le ni wat ya kita ke ngin lap kila ban don ki tau ki ba pynlong kila ban don ki tau ki bangi ban penbek nrei nga kwa ban pen kod ru
tang ke jat beriu jungi le si ke syong khak le ki wei ki jat beriu ki syong khak le tang ke jat beriu jungi ke beran mission belang ke balen kerang ki wei ru ki don hendrai hani iba kala jelei namar kata kadau ke don kam bangini keren kala jelei ke syong khak le kala jelei kata ke jimbam ke kling jungi shimrang ya ke yeng ke sem dei namar kata kadau ngila penmi ken ya itu ikat ling kedok kabaning konge kacing temu kacungi kat linti kabangin penklan ya ke jat beriu kadai pasai sin pat ngin tei yiki long sem yi baklan bantai yiki long sem yi baklan dia namar kita katau kalau John kam kai bantai kumno bangin yo yiki long sem yi baklan hari ni yiki kindia tayo kimat benai nga try iba yang itu video clips kita circulate di social media di bangat keren syapau shimrang hasi nama teng ala snoba kumbala pau pertai botau shimrang hasi ti mat baling kerang lut ngala pen pau hang tu pa omboro pi baling kerang Nrai hapreng di jinge di bangi hapanya lenti kong ka jat meriu ling ba kata ka dustur khasi ka jingi nrai ni yeng ni trestom ban pun tap ye ka yeng ka sem ban pun tau ye ye ka lok ban bu skul ni ki kon ban bu pisah bang ta jongki warna daga dei bangi long lengkot bat tli de kidan shibon kong kita kirang ba hatongin shuklet no dei namar kata ka dau ka ni don kam na juong kala dei ka por yang ni bangin pen klan kala dei ka por yang ni bangin iki kun lagi long kun kentei lagi kun shimrang kumju bara bangi don kala kalinti ban ai ka keng ka tang iki apa kimi balai ukun shimrang jungi ukala lingkrang don ka dau balai ukun shimrang jungi penjat jadi nasi don ka dau mar ka dau in hap ken lingba kani ka revolution lingba itu ikut lingkrap ibangi lapin mi ni lapin snow bakal jai ka por yangi kom ki rangba khasi bangin suhun tang bangin long ginong besar yiki kun tang banong ginong ai pisa ban ki jai ban ai pisa ban school ban ai pisa nam takabam nrei belong ru kinong piniat kinong hikai ki kun balai ka tuna ka di ka mensi mari jat beriu ha ka jat beriu jingi ha preng ka jat beriu jingi ba kham tam le sing ala belong ha ki sama ke thei ka ji na ka tuna ka chi kai na ka yin ka sem Iki kepala trek bani kai ban busuk hati nela do kepala shimi ke cinga kli bani kai ki kon kuno bikin ye ke chat meriu nadu kanu ka benta ka bangile na ka long wa haru ka shong kha ka shong man ka kam ka bagi trai ngangi kita ki kon kin sngotu ya kata ka benta lagi long ki kon kentai ne kon shirang lalu kepawi kai kuno iki bikin don ka akor prom kino ki tipri to play kino ki tray stom kino ki ya ka chat meriu ngai kan don ka cinga sngotu jingut bat ka kemi mar kata kadau ka tei ka por yangi ban mangiru ka tei ka por kom ki kmi ki kpa lari ni don ka la ka benta lari ni don ka la ni don ka linti bangini ka shanlem ni ki kon shinrang ji aba kilami lagi yang ki sam ki jungi lari kena dei ban lek si ying jong ha ka shong kha shoman ban li ying briu ka dei pi ka por bangin ai ka kheng kadang ngaju kran ni ki sni ngaju kran ni ki sni bala lagi ni pilih tho iki kon shimrang haga jaga bangin pelut cipola haga taga jinge tho lari ni donla ban pelut cipola sange katu ka pelut cipola nai kwa buram perthei pelut tak sang po jam sila labian kendai la ai ka long ka kheng ni u bon lek sing jo ka briu o un lek da jing so sarong dei nem dei ba ka ta ka briu ru ka ba pdiang yu ha ba ka tip ba ka pek huan haring kat ka kheng kadang o ka buram yu lalu sendang beri hiwayo tangga buram nganong ipi nak take kata kala piang baganong galong ye galong sem ke basken o dang yang tinggi dap dage jie ye king dang je bia tho sipnai dang ye delapoi ka ar ka lai pnai la mi ke jinglut ndon ye te mi ken ke jinge knyum drami ke jinge knyum yo ke thei ba kham sikli kum kran tam ka tin na ke jing kan tam tu la poi sa ye kor tang ru pnai namar ke ni baro kami nagadau jong ke jimbam klan jong ke takat terpen lani ke yo ke kot ke kamai ke kaji ke bapiang bangin pentap ye ke yin ke sem de namar ke takat tau ni kwa ken bagata ke jinga kren jingi nang ne shakmat
Kandai kumno ban penklain iki long yeng long sem. Kandai kumno ban ai balem iki kon skraman ai ke kheng gadang ban penklain ya kata kayo ko kotki abakin next ke yeng jago briu kinum lek tuli bat kinum lek sura. Briu boleh tuli boleh sura. Don ya kata ka jing kit kli. Don ya kata ka jing slow scam ban kren ya ki ai bau dei ban kren. Kata ka dei kawai ke lingkong ka bangi kwa namar ka por kam sya bangin kren bnia kalanang ya stet yo kalap badum ka por ngakwa kai namar kata ka dau hagani ka por ban poi pat sekiwi kimat kawai pat ka benta ka bangi kwa bangi yin wanra ya ka jingkala kalong kumno ban pan klan pat ya ka chapriji lingba ki dor pasnong hanni ni kwa ya ka jing pen ko por ki dor pasnong lingba ka article 371 dan gibang oli adan ya ka sikshinu bat Amit Shah hagini ki kindiat sni ulang mabi kasa kajla Meghalaya pilaton lut kilat panya raya ini balai pidan kwa ILP balai pi kwa ya ka ILP tang ban penpau saka perthai ba pilong anti India lari persya ya dari India ngak ngakwa ban pensyaya ki ngan sei di kot isla namar ngalayo snoteng don kibong oh pisngap itu Bah Ardent bisa snap meeting Bah Ardent da ukran sikenta siteng ru syukran back untuk ju sei kot te shu thok ru tenamar kata kada ngasno ka dei ka por ini ngin sei di kot iki sakhi ki satar ban penpau ini bahado menta ngempatan yaki an ki babiang ki baniada yang ikom ka jad riu ko ki paidbah hangni gidon kato ni kimat ki banga kwa ban sei hangni ka por papi snotho haba pi bot yangi kum ki nangalam jong revolution pi snotho shai pleng pi bot but pi le ya ka batei haga chingem go jong pi hangi ngideban snotho shai bahado minta kampadan gunu an kabani daini ka sikshidul kampatla bani daini ko ki paidbah idan bat bahadina nangina yo ala ka jong jela kami gele transfer of land regulation act kari kata ka penne ya ka khandau ka syap ka district council lani kata ka sikshidul kaba don ke persyak ban pensuthu hangi gadon kawai ka ruling jang the Supreme Court house name khat khandai spa la ay gani khat khandai spa nyo kuai katum kani ka ruling kani kalong ka case hapeng the District Council of United Khasi and Giant Hills persyak ya ka miss sijiman sawen ngan chupuri knama pensuthu. The preamble of the Impugned Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for any purpose likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law-making power conferred on the District Council by the Constitution. Ka District Council aki tu bisam ka persang barwanra ya ka land transfer act henry kala yak no hagani ruling namarong ka District Council kamna ka kum ka provision jang ka constitution shim la agalong sabar na ka bor jong ka ban tawan hagani bagai di ti kendo noi ton pokeng bangi ton ya ka Meghalaya ondang yo ya la ka jong ka chila nanta ka bor bagalong CM of District Council Gilawan rai village administration BBR la khatsa balai nga juang ni ka kintin katsa bangalek nga jupin kanal kadan nga jinga phe hapreng ke BBR jar khatsa but ke BBR jar khatsa ngila sandur ya ka BBR jar khatsa katkum ka riti katkum ka rukam ka trai punya snong punya tau mengi ka jet bureaucracy henry ka sarkar jila ha tu por kala pha ban vengo ya ki artli ki section ki beton kam tam ki balong
Kadoro jong kani ka PAB Village Administration Bill ka banglawan ra haka to por haka subsection Bah kani ka kren hagudi ba ka kamram jong ki dorbashnam ka bor ba ka jingtray ki dorbashnam powers and function of the dorbashnam kani ka subsection 8 yang kumno may issue residential certificates to non-Khasis of India who have been residing within the village locality for a period of not less than 14 years preceding the date of application of such non-Khasi citizens, and such certificate shall be granted subject to prior approval from the chief and his Dorbar and the district council, and on such prerequisites as may be prescribed from time to time by the executive committee by way of notification. Iakane la pa bariban omidra Hindray bariban substitute the shall be substituted by the ward inhabitants of the village. Kabawat hindai ban so yakata ka contain non-Khasi. Nang ta shushu kawai ka bani panap nagamenta kani ka subsection 8 jang ka section 5 kani pat kani ka section 16 subsection 16 jang kani ka section 5 yang kumno the executive committee in recognition of the customary practices prevailing within the Hima Raj of village may from time to time by notification prescribe the restriction, terms and condition of entry of a person other than a tribal native resident shall be deleted. Yagani rapaban wenno tela ki ni ki atli ki section kimdam kandam jimodiu ka taga dor bashnong Khasi ka jing ki dor bashnong menshwa la tangan shong shnong wei Khasi nagawai ki shnong shagawai ki pan certificate ban pinshisha kim priang kumar wat paramangi ni kwa kai bagi dor bashnong bijmi kai ka jing kwa ka jing ki dor bashnong namangi tet kamenta ya ka dor bashnong dei ban shong haga kti ka jing ko ka chat bro Khasi dan sibon ki shnong menta ki bala shong kle larang ongipi nyema ban yo ya ka ai bangin shna ban pin popor ki dor bashnong lingbak article 321 kamdan jiot bangin kren ban pin popor ki dor bashnong nar ka haplong renti ya baro wat ut khara ka ta por ula ban shong dorba onda lala ban shong dorba ula la banong extit member ako gisi on sala bat lempet on solong nongram shnong ako gisi Jai nomor kata-kata kan ni kwa ka phi ki paidbah pynsgewthuh baka jing kwa ka jing banta ya ka jing pintu por lingba ka article 371 kalong hakawi jai ber ka kam shnong ka sinsha shnong ka dei ban shong bet haka ti jing kong ka chat benriu ho nyem persha i ki wei party chat benriu kinyo matiro ya ka hak ka ki dei benyo kum ginong shong shnong hendra ya ka hak ka ba kerpang dei tamungi utrai moru utrai jaka ubadei benyo Koki paidbah balai ngelahapan keren po assembly house nam arajar kalai habang la job ya ka second term masin job nga habang ra ya ko igamat bat kata kalong banon ra syaka sarkar ban pintik bagadon ka panchayati raj hapo medan riting balai ban pinduara kumno kani ka panchayat ka trekam ka issue i certificate ki bopon ya gitu di klajat hangtai po madarating ka bosnong kamdon bor naya pun tinge bat ngala dan ka sorka bamar bor dai ban pendu ya gani ka bor chung gini giwei pati chat riu natip banga hapani election piang natip begini giwei ki chat riu pinum bot chuena kala jakan kila piniat pot amdan ro tangwei nagi kelajai ki ban bot yang angani election ki bladap nrai ngam don jing snow fair wala daga de ban ram naman ong habang don kala ban penduk ya ka ai ban ban penduk kawalong ka jima ya ka chat beriu ngamla ban perkhat ya ka ji onong juga bot ka jang namar ka tadawa ko ban pinshai ni wala daga shukwa tang ban job election la daga shukwa tang ban election
election ngan le bambana le si kata ngan sngap nama le kala don bon snem balai ngan pendu mga menta bana tip begini ki we ki jabri kin sayang teli kawe ban keput yang hak election banan bakal jas sya penta ngaladai ban yar shukiro kumusiam namar cibon di kam ki bangale nakam ta ka yodo ban penbabat ban kentiwi ki beriu ki jingi oh don cibon ki basnotna haba ki we ki jabri ki krempenya kiwi ki jabri ki omno ai thut paklo an ma pa ledo bang sinyo ki snotna pa kiwi ki kren hai namar bangayang nam ta ka jabri ngai haka jabri bagan perkhat kai kangi dan kemensim kadi nakanta ka jabri batilong di ki mandin ka pateng ka banwan ka bangiyo ko ki patpa ngenapan snotho menta bangi jan kam kerki ya kani kaan kabangi ni banyo makata kalong ka artikel lais pa niyo kuy han pintu pori ki jabas nang patlu bangin kangat yeki anjo ka sarkar India bagi numakan tray kam hangni largi yatin ko baka culture tungi kum ka jabri kay ka culture tungi ki kasi ongi karyam kabek kabang kadi kapherti naginong India ngi bamdo ki kim bamdo ngalio jingte pagi ni gismi ladan kowe kaseng nakal kata kabala file case halor kata ka animal cruelty act ya katu ka yom masi hangte po khana para ladon gi bu punia yom Bah Ardent imat nginu masyo ban sei masi nang ni balai kani ka jahni lakhang gati doyong badon kiseng nagawai pat kajla ki baai kis persya ya ka jingti doyong hangni balai kamdon ka jingkhang ti doyong hanagalan balai kamdon kata ka jingkhang hapon nagalan ka wildlife protection act kam tray kam hapon nagalan ya kata la yetu yang ado porlok emni hapon nagalan nawar kijon ya kata ka artikel lais pa anyu foi a ka bakhanga yeki ai Jong Kedai ka artikel kabalai spa anyo puai 371E Jong kinaga kabatai kuno kedai kabagi kwa bangin pinyo Nagamta Gilongjin Mandin Article 320 special provision with respect to the state of Nagaland. Notwithstanding anything in this constitution, no act of parliament in respect of religious or social practices of the Nagas, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law, ownership and transfer of land and its resources shall apply to the state of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides. Kita ki anjong sarkar India habis ko bati riti ki dustur ka Shillong try ke pendol rasya kenama show ko ki paidbah be jaban trekam Nagaland lingba article 371A. Hamni kabat kamting yang menta kalong daga cingdan jaga sarkar BJP aparteli. One more baga BJP kasi Pak Shongpai yu governor hangni hajla jingi ko ki paidbah. Ka Pak hangni ya uni governor haringkat commission. Pisar ke Shillong jongani ke jet beriu pasi. Pek kumno kilong. Kilai kini ki beriu ya ke Shillong jingi. Kilai kita ke jinga pat ke jinga pra hapreng pajat beriu pasi. Kilai ke jingba metali. Kilai ke jing thopot ya ke jing tengek jong ke jet beriu ke jingi. Namar kata kadau. Lari gila puli bahaya ke Shillong ke jingi. Nganong yepi nganong martatin bahagawi ke sini lingba ke jing treitam jong kini ki weipat ki jet beriu ki badan hagani ke jela ke jingi ki bala kwa amo ya kala banthit kendo banthit sya banleye knang bagataka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kanlong no kapamlar kam bat kanumla syu bantre kam hato kamdai ke jingma bat prao ma bini dai namar tatadawi khot ya ke jingekli jong ke jet beriu nyang kada dei ban buno
ya kan no ka tau ka balong ka jing pat ka jing pra ya ka chat brio ka jing slow dong ka jing slow time ka jing slow Shillong kam dei shu ban wan hak mat jingi hak ni ba ka chat brio o an ka jing slow nyam ru ka dei ban kan rea no sha jingai hapring ka chat brio nginum dei ban wan ra ya ka jing slow nyam hak mat Namar lari nyon ra ya kajing slow nyam hakmat kadon kajima wat kajing slow penhon balang ru kam dei te banyo jaka haga jadrio komba piwan jingalang hanne nyalong kawai ke jadrio nyila banyalong kristan nyila banumlong kristan nyila bandon lagi balang ni baper nringi wanlang hanne banya snap banya menjur lang ya kai ke badai nam ta ke jadrio kata kadai bandrung haga jimut kajing perkat kajonga kajungti ka BGP ka danne ka parent organization jangka bat ka seng kmi jang ka BGP ka dei ka RSS ling ba ki nom trei jangka ka don keleng dari India bat ngam arkatin ba hangiru kala don ni ki sipai ki jangka kumno ban penrung haga chatru khasi ya ka rukom prakhat jangki namar kata ka tau ko ki paidbah ngin ha panong ke bhusiar gombang nati Lari wei kira ban shoningi ngati ngamtre ban shoniki ai bakatakan ke sim kandon hapring jongi poki paidbah lemnang idamnya ke jingarinti lemnang idamnya ke jingatli hapring jongi kom ka jadreu ngenomla dan lele rem ban jeng posha ya kini ki por ki barabar jayu ke jamuan Kashmir let u governor hanti tapa ka BGP tang kato kan niu penduk no ya ke celah upakalo union territory limadon nabi kane ayu temi barwandra dagoi patkaan kadon peniak no ya kani ka Meghalaya transfer of land regulation act ban volunteer ki wei pat ki judge benriu o kala ti ka por namar kata kadau wat nalajiru menta bangin stang kani ka revolution ka kwa bangin hidru yanadi kom ka judge benriu hey ni plot hey ni juna bangin penbek laring lala ban penbek tang naladiru nganget santau naga shispa lanin rupo naga shispa nila la bek banida ya ke chandru laring ila kucumot banginum di caka yigi weipat di pandai kasi nganget kata kalau pene ya ke kendo ke siap nampak long din ki mandin ka kendo jongi menta ha ki jakasor ha ki kapsor kala tut sigi weipat ki pandai kasi hatau ila ji perkat naganta kan lawai ki pateng ki banwan Tei namar kata kadau ken ibu kamutu jangan ke revolution kadai banyak kadai nam tangan lawai ki pateng bala ai kerteng yakni ke IADA LA KA RI larang ila I yakni ke ki jingma gombagalong menta kat sabangi pai syakam metor mlah balai ni pai kata jingda ILP ru kacingnya pher hapeng gani ke sarkar ke pemerintah pat ke sarkar ke bahaswa jogani galong baka sarkar haswa jogani tong BM nyamla ban menteri kam ILP kiwanra ada ke MRSS kata kani ke sarkar menta oke menjur kani ke sen balang bangin banyaki ban penyo ILP oke pas ke resolution dak house ban penyo ILP hendrai kim snap kisnap jar pat kim persya ya ka sarkar India ka bawengno ya ka kintin kasi chaintia na ka principal act John ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act ko kipat bahaba kung ta ginong kumno balay kim persya kila sya ya ka sarkar India ban wengno primut ninyo pat na gawin kacing keren kajong Amit Shah oh kalapau syai baka artatin haduk kata-kata Denmar kata-kata ko kipada lemdangi I sisa la kajong kari bani yang bani da la kari lemdangi I sai ka jat beriu ban yang bani da ya ka loi ki pateng nganong yepi kan poi kapor bangin syupabi ngenom la ban lehi ho da ka jingong beri kawan ka jing slow tat ngasok katung la le kalabiang hendai ka mensim kamsok ban syushong la pin slow na ka jang kaman bagi bani kat ni ke Shillong jong ke jat beruji kat syabapai midang hun hadu menta ban perkat baik tang ya ka jong ke yin bat tang ya di shibat lada dai ki wei ki jela anong ipi na tharai kan jin lalong na kumui pak ko ki paidbah
Ai baling ba kani revolution ni dah lagi kan kersiu tiak ini. Kong ka chat benriu bangi ingin perkat no yakin dong dit ki mandi ke jing. Ngin klat no lagi bit ni biang ngin ai kapor nam ta ka chat benriu. Kawai pat kamat kabangi ngi kwa bini kren ling ba kani revolution kalon. Pan kren persya ya ka bamsap. Persya yiki kam bamsap. Ban pen klan ya kata ka jing pynsgewthuh paidbah ya ka jing don kam jong ka clean politics. Nala sedang ya ka clean politics aga khasan tri ku jemang araja sipo. Hendrai hadu menta ngidang sa kumni kam padon ka jing pynsgewthuh jong ki paidbah ya kata ka jing don kam. Ana Hazare Arvind Kejriwal kisang ya ka anti-corruption movement hari India House ne marchar kharwe Arvind Kejriwal arte mentara lolong chief minister bagula pini leki kam apa Delhi badai namar kata nau bat sarkar Kongres bat sarkar BJP kemla ban rat yu Arvind Kejriwal ule yo ya kata kabor ule penekam ya kata kabor penekam hok ya kabor desi katkum kecing angut jong ki paidbah. Hangi kai kebangi ngala community bagani ka sarkar ka pemerintah kan compare na kata ka sarkar dalam Dr. Mukul hakisan haki prasna mensua kawan gani ka sarkar tmai balailam da ke NPP ringkat pa kita ki seng rium kai ka baphiaso menta ko ki paidbah dan kibangnya Shillong Bah Ardent House ne marjar khatra arjar khandai ngaso kadang kroi thanti bangini wo dau ini wo dong ya ka sarkar haba kadang sushimti don kamti banaila ya ka sarkar bagan trei don kamti banaila ya ka sarkar bagan perkhat lais nem membalayat kai ke baphiaso hayo ha haye ngasem bangikren hashno thau stang ki kam bamsap surah kacing jelai jadi kam bamsap kamera snow shirke ngarai kendo agni ki si ki pemerintah ki babon ki kontraktor ki ya kren ki ong Bah Ardent ong kumno pia piang mo ka kam ka jam MP shano kacing jinjar mentah bani yo kam yo jam lada pinut banai pisah shwa ti yo kam labon ki kontraktor mentah ki belasang lifting yo bantang katu kane pat kibaya meding menta hatongin chuhon banong tangkum kinong pekai hatongin chusngap ya kai ka bagani ka sarkar kale habang itip pikiti kam bamsap jay namar kata daw ngidai ken banong kajat binu ka bapet ngo laringi pynsgewthuh bagajing jelai jaga bamsap padon ngidai ban yang banile persya habang puli ki kot kubor o ngasmomi nyang kriat nama daki kelur badaki kelur bet kita ki jing penon kam bakla jong ka sarkar bala keno ni bagi kot kubor kamas no shirke kasha pai kalami kasang BJP kamai trailang baki kala sei badan bagadon ka bamsap hapo Jing Hills district balapo Garo Hills district Jing Hills district lapenon kambaka kumba arbo klor tengka Garo Hills district kumba san klor tengka kilada naga sarkar India bagan pak toket wat ka parti ka bay trelang ru kala keno bagadan ka kambamsa sa ayu kain ko ki paidbah nginong nanta kaladanru kalami ikut kumoru baragdan kata kacing pinon kambaga yaga scheme kata yo lingba kata ke Asian Development Bank kabla fund ke ADB Asian Development Bank hagami debi kita ki smart meter system nanta jongi ki bathangwat lingba kata ke saubhagya scheme hangi ke lingba kata ke scheme la sandur ya kata ke tender kenang bang ayat tang yu brio ba ke tender mali yu
jingkiu kuma khat pra persen kaba poi lai pu pra klo nang ta keladon ru shibun kiai ki kam bamsak ki ba gypsy ki ba pau hagani ka so kala social kai lingba hagani ka so bha gas scheme long kumlo hagabidi berkani kajing ai boarding electric shaki Shillong jongi kabidi ka scheme jo ba sarkar India kaladon kata kabidi nangata ta ka package A ka package B hagabidi ba ka package kabidi namta ka khasi chaintia kaladon kumba shispa nyo polai klor nru polak tingka kata kade ka tender value katba ka la iPad ka allotted amount kalong arspa klor san phusan la arspa san phusan klor san phu prala prap gundai hajar saus pa aku sau nang ta kabidi ka garwins ka tender value kalong shispa nyo polai klor katba la iPad arspa nyo folklore life nyo la prapusa kala tam ya ka 100% kata ka jingkiu ka escalation kala dan ka jingle subut oh social kai bani kren ni ka spark lor nang ta shushu kai ka bangi ki jingle jongni ka sarkar yang upada kita kinyat kim perkhat ladam nei bagdan ka jingle ki Balailam daga kinun jong kini kiseng kinong ya kali ki driver taxi ki driver kamai kali bat ke jing keshan jo paidbah agari ke jingi na tharai ke sarkar kanum pinher dor ya ke petrol haba pinher pinkiu dor ya ke petrol lengba kata ka khajna ke sarkar kalabu kakta bet yang paidbah ubuduk upaidbah ubusuk kakta yang kup Shillong Muslim Shillong kakta yung nong rep kakta yung nong kamay kali kakta yung nong kai wat kakta yaga yo kokot haga jela bro kowe noi kai ke slusi kalong ka sarkar haga jagaban penklan ya ka pratingka jang ka sarkar kai ke bagalale kana knyot penban banbu khajna lengba ka petrol kaban sei na ka pla ka jonga ka jongpi Hagini kisni ngalai kaladan ke jingkali balakali apa assembly kadno kapisa kabagita ki cement factory kini ban seal shaka sarkar kum ki jingsi ki ba pher ka royalty no toyong ka royalty no motion assess no motion but habala I jingken oh kalalong ka smooth trim hadu kata hadu menta mene kapisa kalapoy kumanyo spa lai pusau klur lasa bat kita ki cement factories balai primla banyodo yang ni kapisa ni ki cement factory ka royalty ka bade nakamta utoyong kalapoy hadu nrup pusau klur kadnrulak nrupuyajar Praspa prapusau Dalam tahu motion life folklore nyob saula kendapu praja shispa nyob sau kabudai kasas namta nau limestone kalau arsan kalau saula san praja life spa lakui lalu kenlang tangya kata lakui shispa art folklore tam ken sabat kata ka kabudai ka royalty banai shika Meghalaya environment for protection and restoration fund habri baka but ke GST kapalong ke jing patha jong ke NGT yakini kalapoy kuman ruspa khasau plot kapisa kabasa bat kini kibadon kabor kalong kababon hagaja kaban yorot bani kun kumno ban penyo yang kata kapisa ban penklanya ke pratingka juga sarkar kem penshitom nrei kabasuk kade benyon yaune paidbah daga ba pinkiudor ya ke petrol nang ta susu ngalai bagal jonru kala jonru ni ba ki paidbah agni kisni asmo kacing kiu ka bai ting electric lane ka taka electricity bill kacing kiu ka bill light jongi kabala nang ni ke keren mlong hapsiu bai saya punya baik hadin kata kade ke sistem kaba kile apa MECL kata kade ke sistem
Kaba kile hapo MECL lada kiu double lada laisha sausha kabela jengi ki paidbah ngin hapan siu bek sapen bek pat hadin kiong ngin say adjust hadin hendrai kai kabaja ngalai kaladon kawe kabaja hapo boni hat kabede biki factory yang thi ba uhedu jong MECL ulama hadu shiklor nyopo sau lak kabade kabil naki kam tu like jong kita ke company bat kata ke company kaba jadi hini kata ke company Sai Prakash Alloy Private Limited ke MECL di board punya MECL ki ai ya kata ke bil kabal like lor sabu pralak ngrupu kendai aja sispa sakulai henrai nakal yang jugi behe kilarai banma palak 100% Shiklor nyop saulak kini ki kam ko ki paidbah minta menyerap tinggi ki paidbah amna ban siu tulap ki noi ka amna ban thau kam thau jam ki scheme nam ta ki samna ki bam don kam dam jam o ka sarkar kong dan pisa ban ai ka area jong ki non trai kam sarkar dan pisa minta pat hana kiong ki trua ban pensiu ya ka income tax jong kita ki officer IAS ki bon bar ko ki paidbah hatong i honmo panshu snap yakini ki chile jong the sarkar kloi ban pensiu 95% ya kata ki income tax jong kita ki officer ki banwan nabar jalaban syakri nanong i ki IAS officer ki baka sarkar India kalathong ki yo ya ka jingsi ko papiang nara gilek syakri syagno belo ka jelaru ki yo ya ka jingsi ko papiang mlabanong pan kringi kita ha banda pensiu ya kata ke income tax ke jonki ban ngasgobong balari ki paidbah jongari ki ai ke jing kershan ya ka revolution ya la kari andang ya keleng kani kawe kamat kalong ka don kam tam bagi kren pat kata gade kakam bamsap kacingnya Shillong jong gade ke sarkar ya ka area jong tinong trai kam sarkar hadu mentam parla bansiu na kata ka life 4% lasiu tang shipawa kabamut lada ka area jong ginong trai kam sarkar kasa life ho aja kan siu tang nyojar sanspa kata ka pisa ka basa lajan hajar klur syagiti ki hespa lagi long di cement factory lagi long di factory po bornihat kam shim lele egunu galat kalinti ban yopat ban yoplo eno ya kata ka pisa kinoi kai college kidon ki jinge Kimnon kata kacing mentoy lani kai kacing shnai hadir ka kam shong that jongki kinoi kai school ki shaleben kimyo ka tulap ka beti kana ko ki paidbah be don shibone kimat kibangi ko amene kran rengong ipi kapor kamsha balai ji kon pulang ni ke jingang hangi ni sedang mentan ni ngin lek keleng ngin yar shanong stoin ngin lek shawar janta ngin lek shaboy angin pynsgewthuh ya ki paidbah balai don kam ya katakan revolution lani ka jingi ki kabaklan kabanwan ra ya ka jingkala harane ka ribisi ka jingkala nadu ka emlang salang kaban penklan pat yiki rempeyi ki jingi kaban penklan yiki dorbar snong ki jingi ka jingkala banwan ra ya katakan jingi tuli hapreng jongi kom ka jat reu banum ala yiki nu ki por bagin wan ban penpat ban penpra nawan lemdangi yeng tuli kom ka jat reu ngenoma ko ki paidbah be jinga bagin poi shano nangka ka jingkala banwan ra kumnuru ban wanra ya ka jingkala haka yo ka kot takaba ni shimkia ban kershanem yagi kon shinrang gi jingi banai ka senggadang banai ka tenggadang iki bagila ban geng halagi jong gi ja bani kwaru ban penslor ya ka jingi banginong gi batrai shitam yagi nulu gi jakam kabangila ban tray nimde ban leran padi kwaru ban wanra
ya kata jing sngewthuh haki paidbah bangi don kam wat banon ra ya jingkla haga sinsha ka khadar ka jingkla ka bangi kwa kalong ka sorkar lani ka sinsha ka ba kloi ban pek yangi uret huya udukusok upai kop kunup koptra ka sorkar ka bai ya ka jing shakri ka ba khot ka sorkar ka ba pek jingai ya ki jingma jong ki ba ap ya ka chat riu ka banon ra ki an ki baneda yangi kom ka chat riu oh let's go shirkai Persyai kita kam bangsa, kita khai do yang tu, kam shimla kot tang ha ke jingkan da ke ketien, hendai la pen preang ru lingba kilat patai kubur, lingba ki social media, ngakwa ban kelia ke sorkar jua Meghalaya. Kadang ayu badong, halor tadi, kamla sapriang lingba ki social media, lari kamla circulate lingba ke social media. Kalau don kini kapangala print hagini kapor, hangi kalau don kata kacinya sampisa, kacing pria di truk, kami lingba di social media, lebih hangi kata ke distribution 23 September 2020 lali kacinya sampisa, lingba kata kacinya kai to yong, Big Boss and his associate, Laja Sauspa Sanpo, Aspa Prapotrok Kalong. Kendai pu pralak nreupo aja. Kinami yei kita ikwa betep. Hato kani ke em ke jing shisha. Lala kamti ke jing shisha balai ke sorkar kasna. Ayu ke sorkar kelale. Ya kani ke jing penpriang ya ke bakung kani ke kubur. Nangta bornihat IC kamut u in charge po bornihat sanspa kawai ke trok aspa prapotrok kalong kak saulak. Shillong sao po aja ngamut kono. Nangta umling enforcement DMR, umling kata boss, umling DMR boss, boy police, boy traffic police, pressure group central envoy, Shillong police boss, Mawkhar Parking police, Jing police, joy boss police, Umrong police, joy traffic, bypass enforcement joy, clear head police boss, local head, Larmbai police, clear head IC. Pramai IC, bypass juai kata, Borneo Police Khanapara, Martu manager kata juai. Kini kerteng, beras circulate, lingba ke social media, ya ke cinga sam, ya kata ke pisa, kabayo, lingba kata ke kai do yang tu. Nangta hangi lomba Shalan owner, kelapa huni keteng, kacing keli kebala kuaban keli minta, nagani ke sorkar kalong, hato kani kalong nem kacing sisa, balada kalong kacing sisa, kano pau klur bas paklur, ko kipat ba, ka printer kong, ya ke prating ka jong ke sorkar, balai ke sorkar, kamele kuno ban plino, ya kani ke kai doyong, dagalinti ke bolong an. Ngi ni ban persya ya gitu giba kai doyong hendrai ni persya ya ka kai doyong tu namar ka penduk nong ya ka jela lana ngila ban kai doyong habashit hawa shai daga linti jong kaan om tang utrai par we onong unong kai doyong yonong unong kai doyong yonong ka sorkar jela ka yonong patkan penentoy ken yang iki paidbah nong song snong kani kalami lengba kilat patai kubur di social media kiba ngakwa bangkli jingkli hangi rong baladon kalami ki kerteng jong kini ki priu hangi kabala print kabala baladon ki social media ngala print kenang bangkli ayu ka sorka lara ka sorka kasna kamut ka don keng kani ka jishisha namar ka tien tong silent means consent. Kacing snap, kamu piminjur, baga John Pleng, kacing kai, doyong tu. Larang ngikum ke jela, kaba keduk pisa, kaba juna pisa, ngidu, kama sauspa, sanspa, nriuspa, kelor, shisnem, na kata ka royalty, kaba di kanuan doyong. Shanu ko kipai ba angin ya. Negis ko tuna, baga ni ka kam doyong kan peteng, kenang, bagi kam kai doyong tu, kin jai peteng, kung bakapau lingba kani kabala circulate lingba kini ki social media
ko ki paidbah be namar ke tagadau ho da bang pek ke Shillong jong ke chat riu ngas ngo do min sim kan ni ke Shillong habangi pai kat sabangi pai ni tang ke jingdu jingkemen ni mi don jingkemen ndai bangi khot sha ke jingalang kindia ki basropia banwan bang snap o banya ken tho te ka jing klan ke chat riu ke jing baginya ben baginya wo tau ni klan reben ong ban ai ke jing ke shan kalong ka ba haduk kata-kata nanong yepi lara ni kum ke revolution ni jo ya ke jing ke shan ka ba klan ni ot ban ong ahmad jongpi bangila shisha ban ai haki longdian mandian jungi ya kan lawai ke basna lamai ke revolution ni jo ya ke jing ke shan ka ba klan ngila ban wanra ya ke shongsok shongshan ngila ban kentiu ya ke ri ke jungi ngila ban le sibun ki kam ki banong ke jing shan nakam ta ke chat ben ri ke jungi henrei la ta ke syukut tang kumni ngimyo ke jing ke shan kumno pi community bangini ya syakmat ko ki paidbah ya ra lam ki khobor ke jongpi nang ni syakmat shiki ying kisam shiki Shillong ki thau kabang syakti menta kalong andang ina yat linti kong revolution andau paidbah was no through badan kam ban ai ke jing kershan ya ke IADA LA KA RI nam talau ki pateng nga syakti yo mi ki tinhon ki bagas sorkar kan sapni pa ki bandai ya ke johi kabang ni dawa ni dawa bani ban tun kompor ye ki dor basnong katkom ki tindon jong article 371 bau khasi hi on punya ya ke dor ba baga por jong ke dor basnong kan shong ha ka ti jini ki kasi ndai ban chupas an bb arjab khapsan ba kawai ke baga kwa ban puri ka baga kwa ban ye thu ya ke jingong kani kadai kabor kami kidor Shillong jungi meta kidon snap ha kadai ka ruling jong ka Supreme Court haka midai the Council's Autonomous District Council Persha versus the state of Meghalaya kani kadai habri ka kam Shillong kam thau upon hearing the council the court made the following order. Can you order to the Supreme Court? Since respondent number 1 to 4 have appeared, no notice need to be issued to them. Issue notice to the remaining respondent. Nanumpuri ko benta. Nansupuri betangi kani kabay ha bangin suto. Since state of Meghalaya has appeared before us, we request the Land Council for the state to submit a proposal as to what part of the impugned order direction the state government deems appropriate for implementation with a view to ensure the fundamental rights of the citizens, particularly the right to settle freely in any place of their choice, is not adversely affected by the action of any statutory authority, including headman. Kabamut nang tawang until further orders, the persons occupying the post of headman may continue to function subject to the various instructions framed by the Autonomous District Council as per law under the 6th schedule to the Constitution of India. Kirang baslang kira ban tray, Henry kenona ban kang, yau no India, ban shong, hagano no benta, jong dari gajmi, kataken kadai ka order, kataken kadai ka buat, anumdan minum bala punya keren syuk menta, minum bala ini karwan shong ni lari shim. Jai nomor kata kau kan, nismo bangin hak ban puli ya ka constitution atau ka syane em yangi bangin honra yaki an ki bani la yangi don ki bang bakalang persya ya article 19 nomor kiong article 19 kaum sumlo snap lan puli kenang bangin smoto bagalinti yangi ka don bangin ikon bangin data nakamta yala ka jong ka chat menriu ka berpat ke jungi. Article 19 kaprian yang kata right to freedom, protection of certain rights regarding freedom of speech. All citizens shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peacefully and without arms. C. To form association or unions
D. To move freely throughout the territory of India. E. To reside and settle in any part of the territory of India. Kata kali kaba baro kiwi kichat benri kekran nrai singa kaipak kaba ngadon banongpi ka clause kaba 5 jongani article par kaum kumno nothing in sub clauses D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restriction on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses, either in the interest of the general public or for the protection of the interests of any scheduled tribe. Kum ki chat penriulum. Ngidan pat yaga ban shna yakian ban impose lani ban bu jing perking wat hagabide bakajing rum gajimi jonggiwe ki chat penriu siang ni gari gajimi bakajing day jing shong jonggiwe ki chat penriu hagani gari gabe gajimi namar katakadao ko ki paidbah. Lemdang ikendet benriu minta. Lemdang iskauto bangin tau ikian betang limba ka artil lais panyo boy kaban kang ikian jaga sarkar India bangin toikam kamentoy bangin don yeginu giseng kibanile hagani goriji namar ka kabangin min bala bet kabalang ka kumda riti sinsha jonga sarkar India patkalat ka don bangin toa kumta